Novi Most, eller Ny Bro, er navnet på et bosnisk blad, der udkommer en gang om måneden på bosnisk og dansk. Bladet skrives af bosniske flygtninge. En del af den 9 mands store redaktion er i gang med at diskutere, hvad det næste nummer af Novi Most skal indeholde. Det foregår i Dansk Flygtningehjælps lokaler i Hillerød. Det sidste nummer af Novi Most er egentlig nummer 14, men fordi der har været en udskiftning i redaktionen og et journalistkursus, har der været en pause i udgivelsen. Nedjad er 28 år. Han har været med i redaktionen i et år. Han kommer fra en mindre by uden for Dubrovnik i Bosnien. Han er bygningskonstruktør og specielt interesseret i de historiske bygninger, der desværre går tabt i krigen i hans hjemland. My hobby is to join old monuments from Bosnia and also now here in Denmark, because I see many beautiful old castles, streets, for example in the Helsinki or Copenhagen. I like to do that because especially from motifs from Bosnia, because in this war almost all that motifs and all important things in my country now is destroyed in this war. Of course, I feel very bad for everybody who die in this war, for children, for civil people, but also I'm hurt when I see how is all that monuments, important things, is destroyed in this war. Edin er 25 år. Han har været med i redaktionen knap et års tid. Han boede i Serbien i et grænseområde op til Bosnien. Edin og hans familie tilhører det bosniske mindretal i Serbien. De har i øvrigt et bosnisk pas. Og for at undgå at blive forfulgt og tortureret, flygtede Edin. Han siger om responsen på bladet. Our readers are two different kind of those. There's Bosnians who read this, and then there are some Danish. Bosnians, we get very good response, indeed. We have many letters of support, and everybody knows that this is a more successful newspaper that's being printed by Bosnians in Denmark. On the other hand, Danish readers, I can say that we didn't get much response in any kind, positive or negative. I don't think we have made a connection to them. Redaktionen vil gerne have respons fra danskere. Derfor har man besluttet, at alle artikler i Novi Most kan være både på bosnisk og dansk. Men bladet udgives kun i 3.500 eksemplarer og sendes først og fremmest til alle bosniske flygtningefamilier i Nordsjælland, til andre flygtningecentre, udvalgte myndigheder og skoler. Interesserede danskere må læse bladet på bibliotekerne. Da Novi Most ikke er et nyhedsblad, er artiklerne kommentarer til situationen i Bosnien, baggrundsstof og informationer om forholdene for flygtninge i Danmark. I det næste nummer går bladet i dybden med de problemer, der vil opstå, når mange tusind bosniske flygtninge i den kommende tid får asyl og skal prøve at leve et normalt liv. Danish government has finally decided that they can't keep people in refugee centers forever. And so they start to give them asylums. And there are some issues becoming now that should have been addressed before, but we will do it now. But you will discuss the situation when people they get asylum. How do they live? Yes. What is the conditions for them? Yes, and it's after living 3 years in a refugee center, it's hard to adjust to a new living normal conditions. It might sound strange, but it is. This system of Danish Red Cross and Danish Refugee Council has made an effect on people that they will have to suppress in order to get a normal life again. I know you have got asylum, but I suppose you prefer to go back to Bosnia. Yes, I would like it to come back, but it's not possible. They don't want me because I'm an enemy. I don't want to go in the Serbian army and kill civil people in the Dubrovnik, in the Croatia, and shoot grenades in my friends, in my family who live in the Dubrovnik. And also, I don't want to kill anyone. I'm a human being. I can't kill human beings. Det er uvist, om bladet kan fortsætte til næste år. Dansk Flygtningehjælp har nemlig kun afsat penge til driften frem til nytår. På det tidspunkt regner man med, at de bosniske flygtninge har fået asyl, og at de så skal i gang med et liv uden for Dansk Flygtningehjælps regi.